دما خوش ببینرین هجای روسی سبات 2022 جه روژان روژا پیشمین بویا روگه شدن هری سرکه و هری بالکشین که لسرانسری جهانی رودانه می حول بدن دنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکرد. بری جاری کردن دما خوش ببینرین هجا مسکو و کیف آماده کارین خوین داویه دیکن آلی هرچی قاسی ناخوازن شرکه روبرو جی ورن پیش بری هفت لیدیسا خواج جنگ که را آماده کرنه دیاره اف جنگ و تنی نلس نوریوان هر دو ولاتان و دنابرا اوروپا ولاتین روش آوی او روسیه ده جی برتکین زیده بخوره بینه وزارت پاراسن یا دولتین یک بیان امریکا پنتاگون راگهاند او حول ددن نشان بکن که ناتو چقاسی جبوان او ولاتین اوروپای گرینگن هر وها لهمبری وی که کیف جی حول ده جی اسرائیلی سیستم خویا پاراسن خورد بکن. تفي حمو هشياري وقفان لشكرين روسيا لسينور أوكراينا تطبيقات خد دومينن تانكين روسي دنافا سر وستقام زفستاني دا جارك دن لولين خواجرم ديكن بدرجة هرمي ارتشا روسيا بتانكان تطبيقات خوابيكتينن لشكرين روسيين جلين برفيل لخوكرنا بتانكان را أوشي بجداري تطبيقات بنا أفيك جي وكا تطبيقات ضويا بتشوك كل سينور باشوري ولات تينكرن هم وقتيفان تطبيقات للسينور لسر عرديشي بلانين وگوهسنا هيزين مزنتين كرن رفبريا كرمليني شاندنا هيزين تقويا يا ناتوي جبو پشتگيري كرنا هفالبندين خوا يل همبري فكارين درباري داگر كرنا اوكرايناي يا روسيا ده شرمزار كر موسكو ديار كر كو اف بي انگاوكا ويران كرا كو آلوزي زيده بكا و جه چارسريا سياسي تنگ بكا لگوري داخويانيا كوشكا سبي ج ايالتين كارولينايا باكور در دورا 2000 لشکر و بشینن پولونیا و آلمانیای ج آلمانیای 1000 لشکر و بچن رومانیای روسيا كو 6,000 لشكرين ويل نيزي سينوري أوكرايناي هنا ادعاين دبيجن وخاكا أوكرايناي ضاقر بكرة دكا موسكو جي لدجي احتمالا كو أوكراينا ببا أندام ناتوية. Several weeks now, and I would just outline for you. I know some of you may have watched John Kirby's briefing, but just to give some more. كوشكا سبيغوت لشكرين أمريكية نوهاتنا بجهكرن والأوكراينا يشرنكن أركي فان لشكران تني بيك أنينا أولهية هفالبندين أمريكا ين لهرمنا. جبلي فان لشكران وزارة باراستنية أمريكاي فرمان دابو 8500 لشكر هرتم دا آمده باشيه دبن گر پیویست کر و بچن أوروباي. Так, добрый вечер, уважаемые коллеги. Давайте начнем нашу встречу. آلیکاری وزیر کار دروی روسیای الاسکندر کروشکو بریارا سروک امریکا جو بایدن اجبو شاندنا هیزن تقویا نرخاند و دیار کر کو اف پینگا وکه هلوشینر و نماف داره دنوا وان مترسیانده اوکراینا لپی خورد کرنا سیستم پاراستنا آسیمانیه. There was no nationwide public discussion of NATO membership at that time. وزیر کار دروی اوکراینای دمیترو کلوبا گوت ولاتی وی دخوازه تکنولوژیا اسرائیل دواره پاراسنا آسیمانی ده بدست بخه. دمیترو دداخویانی خوده یا جبو کان آری خستنا و شانا گشتیا اسرائیل ده دیار کر که او به تکنولوژیان پاراستن ین اسرائیل بطایبتی جی پاراسنا هوایی را علاقه دارن که هفکاریا که کور بکن. بالکش بو که داخویانیین دمیترو ددمازه ده بونا رگشیا دنافبرا روسیا و اوکراینای ده هاتنه.
بلی هر ترافیکا که زیده یا دانستاندرین لسر مجارا اوکراینا لهولیه لیدرین جهانی به تیمین خواه جبو آلوزی دنوا دانستاندران دنه دنابرا موسکوا و لندن و هر وها دنابرا واشنطن و پاریس دجی هفدیتن پیک هاتن. دقادة دبلوماسية دا ترافيك كزيدة يا دانوستاندنان هبو. اف ترافيك جهري زيدة نافبرا أوروبا، أمريكا و روسيا دا بيكتي. Of the 2,000 that'll be moving from Fort Bragg. وزارة پاراستنی یا امریکای پنتاگون لسر روشا داوی آگاهی پار بکرن. بردف که پنتاگون جون کریبی گوت گرینگه که ام اشارت که خورد جپوتن و به اشکرایی جهانی را بشینن که ناتو جبو امریکا و هوالبندین مگرینگه. لسر ادعای پوتن که پلانا داگر کرنا اوکراینای دیگه کریبی وها برسواند. امهین جی باور ناکن که وی بریاره که لسر داگر کرنا اوکراینای دایه یا نا هر وها کریبی دیار کر کو بلگین دروجنامه الپایسا اسپانی ده هاتن وشاندن راستن. دروجنامه ده هات نویساندن کو امریکایش با کمکرنا چک نوکلری و تدبیرین پی باوری پیشنیاری روسیای کریه کو آلوزیا لأوکراینای کم بکه. لآلیه دنجی خباتن جبو چارسریا دیپلوماتیک آپرزگیری که دوام دکن. سکرتری گشتی ناتوی جنس ستولنبرگ گوته هجمارا لشکرین که روسیا لأوکراینای و در دوراوی بجه کریه 100,000 در باس کریه. دناوا واندروژین داویده هزین لشکری ین زیده شاندن بلاروسی. سروک وزیر بریتانیای بوریس جونسون به سروک روسیا ولادیمیر پوتین را 45 دقیقه پیوندی که تلفنی پیک آنی. اوفیسا سروک وزیریا انگلیستانی راگهاند کو جونسون بو پوتین وها گوتیه. ما في حمو دموکراسیا اوروپای هیا کو بخوازم ببن اندام ناتو. لیدران لهفکر کو زیدکرنا آلوزی ندبر جواندین تعالیه که دیا. دوی ناف بریده سروک امریکا جو بایدن و سروک کمار فرنسای جی لسر مجار آخوین. The president wants to, we're certainly hopeful he would not, but the president wants to کوشکا سپیده هات راگهاندن کو بایدن و ماکرون ایرو به تلفونه لسر دواما کمکرنا لشکران روسیای لسر سینور اوکراینای آخوین. آلیان جاره کدن پشتوانی آخوا جسروری و یک پرچه آخا اوکراینای را دیار کرنه. مجارا جزاین دروشا ایریش کلدشی اوکراینای دجی هاتا گوتو بیش کرن. بایدن و ماکرون لحف کرن کو اکیبین وان جنیز و دتیکلیان دبن و هفکار ناتو یکیتیا اوروپای جی تفلی وی پیواجوی بکن دا کو دوی مجاری دا هلوستکا بکردینه و برفره بستینن. بلبنرین هجا لگینا باسوا بیلانچا قربانی داربیا بنکتی گران دبه حتی نها 11 کسان جیانا خواهش دست داده حکمت ولات جراگاهاند کو هر تشت نها دبن کنترول وانده پشتی هولدانا داربه یا تکچو یا لولاتی افریقا روش آوا گینیا بیسوای جیان و گریا روش آسایی بردف که حکومت فرناندو واز ده داخلانی آخوا در راگاهاند کو ده هولا داربه ده 4 جوان سویل 11 کس هاتنه کشتن واز گوت حکومت جبو 11 کسین کو ده ایریش ده جیان خواهی دزدانه شینا خوادشینه. یکی اثباتی ده دما جوینا کابینه سر و کمار انبالو ده لدردورا آواهی دنگ چکان هات بو بهیستن. ولات کن نفوساوی نیزی 2 میلیونه جسالا 1974 اوور و ج پرتغالی سرخوابونا خواب دست خسته بو. جوی دمی و 10 جاران داربه یان جه هولدانان داربه لولات بیت هاتن. جبر بویرین داربه ین لگینا بوسیا تنی سروکه کی کو به رین دموکراتیک هاتبو هل بجارتن قریبو ارکا خواه تمام بکن. The people of Ethiopia continue to suffer. بلی دما جبو من به دری عدالتی لی دما جبو دجبری من به اسوی عدالت جی ناسناکم سرکمار ترکیه اردوغان درباره بریارا دادگاه مافی مروان یا اوروپا یا جبو بردانا کارساس عثمان کاوالا ده گوت کسین کو بریارین ما ین دادگاه ناسناکن ام جوان ناسناکن ام لبندینا کو ریز جی بریارین دادگاه مره وره گرتن لبالکیشا کو اردوغانی کو دادگاه مافی مروان یا اوروپای بویه که توان بارد که بخواه 3 جاران لدریه ویا خستیه. Açık ve net söylüyorum.
bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Serokkomarê Tirkiye ku dadgeh û dozgerên welat bi fermana xwe dide tevgerkirin li dijî peymanên ji derve tên jî bertek nîşan dide. Erdogan rexneyên xwe yên li ser biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê yên di dozên ku li dijî Tirkiye tên vekirin dewam dike. Erdogan beriya niha bertek nîşanî biryara dememe ya ji bo berdana hevserokê beriyê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selaheddîn Demirtaş da bû. Erdogan diyar kir ku biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ya derbarê Selaheddîn Demirtaş de siyasiye û wiha gotibû. AYM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Rastî dememe nikare biryara şûna dadgehên me bide. Herî dawî Erdogan ji ber biryara Osman Kavala a dadgehê helwest nîşanda û got. Em kesekî ku biryarên me yên dadgehê nas nake, nas nakin. Lê di dema derbasbûyî de Erdoganê ku dibêje ew biryara dememe nas nake, bi xwe sê caran xwe serlêdan kiribû. Erdogan cara yekem sala 1999 bi daxwaza dadgehkirina adil serî li dememe da. Erdogan di sala 1998 de ji ber Sûcê bi eşkereyî tehrîkirina kîn û dijminatiya gel bi cudakirina ol û nijadê 10 meh cezayê girtîgehê û cezayê pereyî ji aliyê dadgeha ewlekariya dewletê ya Amedê veha dayîn. Piştî ku tîraza wî hat redkirin, şaredarê bajarê mezin a Stenbolê serî li dememe da. Erdogan di sala 2022 de careke din xwe avêt ber derê dememeyê. Erdogan ji bo bibe wekîl daxwaz kir ku dosyaya wî ya Sûc were jêbirin. Her wiha 2022 ji bo bibe parlamenter careke din xwe avêt ber derê dememe. Erdoganê ku wê demê tekane riya edaleta dememe didît, niha biryarên wê yên li ser muxalîfa ku biriya dadgehên xwe yên di zindanan de dihêlin jî nedîtî vetî. Afganistan ji roja ku ji aliyê Talîbanê ve hatiye kontrolkirin û heta niha di nava aloziyê de ye, sazî û rêçxistinê mafê mirovan jî ji ber viyekê dixwazin zext li Talîbanê were kirin. Lê Wezîrê Karê Derve ya Talîbanê mutaqî dibêje Talîban di qada navneteweyî de nêzî naskirinê bûye. Ji pazdê tepaxê ve Talîban rêveberiya Efganistanê xistiye destê xwe. Lê tevî derbasbûna bêtirî 5 mehan jî heta niha tu welatekî bi awayekî fermî hikûmeta Talîbanê nasnekiriye. Lê di hevpeyvîneke ajansa AFP li gel Wezîrê Karê Derve yê rêveberiya Talîbanî Emîr Xan mutaqî de îddiayên cuda derketin. Emîr Xan mutaqî destnîşan kir ku rêveberên nû yên Efganistanê hêdî di qada nav neteweyî de tê naskirin. Nûnerê Talîbanê daxwaz ji Washington kir ku cezayên li ser Efganistanê rake da ku alîkariya kêmkirina qeyrana mirovî bike. Mutaqî da zanîn ku hikûmeta wî bi awayekî aktîv bi civaka navneteweyî re têkil dare û ev tiştanî ziman. Civaka navneteweyî dixwaze bi me re têkiliyan deyne. Di vê mijarê de me serketinên baş bi dest xistin. Mutaqî da zanîn ku li Kabûlê balyozxaneyên çend welatan hene û tê çavrêkirin ku di demeke nêz de balyozxaneyên din jî bên vekirin û got. Em li bendê ne ku balyozxaneyên hinek welatên Ewropî û Erebî jî bên vekirin. Wezîrê Karê Derve yê rêveberiya Talîbanî Emîr Xan mutaqî parast ku rejîma nû ti karmendeke ji hikûmeta berê ya ku Amerîka piştevaniya wê dike ji kar dernexist û wiha domand. Ji 500,000 karmendên jin û mêr ên rejîma berê ti kes ji kar nehatin dûrxistin. Hemû mûçe werdigirin. Lê bi hezaran kes li welê dibêjin ew ji kar hatin derxistin û bi heman mûçeyên xwe jî negirtine. Ji berê girtina li pêşiya karkirina jinan, disaziyên hikûmet û girtina piraniya dibistanên navîn ji bo keçan bûye sedema ku hikûmeta Talîban ji aliyê navneteweyî ve bêrexnekirin. Krîza aboriya Efganistanê bi sedema cemidandina 10 milyar dolar mal û milkên wî welatî yên li derveyî welat pêk hatiye. Neteweyên yekbûyî hişyarî da ku nêvî 38 milyon nüfûsa welêt vê zivistanê bi kêmbûna xwarinê re rû bi rû ne.
بلی پشت جرباندنین زیده ین کره باکور جموشکان را جه توکیو و واشنطن پینگاوی نو درکتن وزیرین کارین دروین ژاپنیا و آمریکای لحفکرن کو دوی هر دو ولاد جبو بیچکرنا نیفگرابا کره جه نیز و هفکاریه بکن. لگوری داخلانیا وزارت وزیر کاری دروی ژاپنیا هایاشی یوشیما به تلفن به هفکاری خوی آمریکا آنتونی بلینکن را گشتن دوالی و هریمی گوتو بیش کرن. لگوری آژانس کیوتو ده هفدیتنه ده هر دو وزیران لسر بردوام کرنا هفکاری نزیک دنا برا هر دو ولاتان یا دواره بیچه کرنا نیوگراویا کره ده لحف کرن. وزارت کارین در یا آمریکای جی بداخلنیه که راگهاند بلینکن دیار کریه او جرباندنین موشکی ین کره باکور شرمزار دکن. هر وها او یک جی وکه دجی بریاره نتوین یک بوی نافکریه. بلینکن آنیا زمان کو و جبو بیچه کرنا نیوگراوا کره و هفکاریا کره باشور و ژاپنیای بدومینن. ده جوینا چاپمنیا کو پشتی هفدیتنی هاته لدارخستن ده هیاشی جرباندنین موشکان این دماها چلی ده زیده بونه جی ببیرخستو گوت موشکین بالیستیکین کره باکوری گف لاشتی و استقرارا ژاپنیای دخواه. تنی دناوا مها دسپیکی یا سال 2022 ده ریو بریا پیونگیانگی هفت موشک نو جرباندن. لپارزمینا افریقا نیزی میلیارد کس حنه به عدالتیا ده آبوریا لپارزمینی ده وکوی دبکو لجهه کدن یه جهانی نهات به دیتن تنی دولمندیا کو 6 کسین لافریقای بیتری یا 678 میلیون کسی یا لپارزمین آفریقاییه. ریچخستنا سیویل نافنتوی اوکسفام راگهاند کو 6 مروفین هری دولمندین آفریقای آبوریا خواج نیو ولاد بیتره. اوکسفام ده راپورا خویا هری داویه ده بالچاند لسر بی عدالتیا لافریقایه. ریچخستنی دیار کرد کو دولمندین جهانی گرج صدی 2 حتی 5 دولمندیا و باجی بدن و بکارن به میلیاران کسی جهجاری خلاص بکن. اف کسین لافریقا ده همان دمیده دولمندین حریم زمین جهانی نه. دنوا 5 دولمندین افریقای ده سیناف جن جاری هنه. 2 سپر دولمندین دنگین لپارزمینی جن مصر و افریقا باشور جی خودگیره. آبوریا وان 6 کسان کو دیگه 45.8 میلیارد دلار جیا 678 میلیون کسین لافریقا کو آبوریا وان گشتی دیگه 41.9 بیتره. بله پشتی کو لدولتین یکبوین آمریکا برازه که به سرکتی دلوی در بازی ظلامه که حتی کرن زانیارین آلمانی جبوی اکی کتنه تفگری زانیارین آلمانیا جبو برازین کو به گنتیکا وان بلیزن و دلی وان نقلی مرووان بکن پلانا خودی کرنا برازان دیکن. لگوری نوچه زگاردیانی زانیارین اکوارد فولت جه زانینگاهک آلمانیای گوتیه ام پلان دیکن کو به اکیبا خوره ریبازین گنتیک آگوهرتی به پیش بخن داکو حتی سال 2025 جه جرباندن نقلا دل را آمده بن. یکمین میناکا سرکتی یا و گوهستنا دلی برازان به گنتیکا آگوهرتی مهابوری لدولتین یکبوین آمریکا یه پیک هاتبو. ظلام 57 سالی یکو نخوشیاویا دل خطرناک بو به دل برازین کو به گنتیکا گوهرتی هات نقل کرن. وولف گوت کنسپتا ما او کو ام به مدل که حسانتر به 5 گوهرتنین گنتیک را بچن. وولف کو اف 20 سالن لسر و گوهستنا حیوان مروان لیکولینان دیگه افتشتانی زمان. اکیبا ما وی به تکنولوژیا کلونکرینا برازه که کلون بکه او اوجی به هلبرینا نفش نو وره برهف کرن. دی پایین کو نفشا یکمین ایسال چه ببه او بریا کو در بازی جرباندنا انسانی ببه و دلی وان به نقله که لحیوانه که دن وره جرباندن. بلی بینرین هجام لبردگیجین داویا بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی سبا جاره کردن ورن پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هرشاد بخار.